Sve što se dešava u društvu odražava se i na psihu čovjeka. Takve situacije pokazuju i snagu i slabost i treba znati odgovoriti. Prijeti nekako našim razmišljanjima za budućnost, kako će moje sutra dijete, da li će moje dijete sutra to, gdje nema mjesta na planeti, da kažemo da je sigurno da neka država nije u nekom sukobu i slično. Javljaju se razna razmišljanja i onda se javlja osjećaj frustracije i stresa, pa nekako smo konstantno nezadovoljni trenutnim stanjem i sve se to vrti u krug. Krizne situacije mogu dovesti i do blokade kad strah postane dominantan. Strah je jedna najjača emocija koja kada ne zna da se kontroliše, ona samo nastavlja da raste i da obuzima, da kažemo, naše cijelo tijelo i strah je svakako normalan i svaka normalna osoba ga ima i ne treba da kažemo da može da se živi bez straha. Bez straha ne možemo da živimo, ali on prestaje da bude normalan kada se on javlja dugoročno, više dana, više mjeseci, svaki dan, a kada nas to sve nekako unazad vraća i kada počinje da ometa sve naše svakodnevne funkcije. U takvim slučajevima treba potražiti stručnu pomoć.